bwiza bwa Yohana igice cya 4 turaza gusoma umurongo wa 36 37 n'itatu. Nabatumye kwimbura ibitabatabisha abandi baratamye namwe mwashikiye mu by'ubutame bwabo nezabijura. Amen. Hano rimwe urazi ko turabantu kandi urazi ko tudashobora, ariko icyo nizera we ushobora byose kandi uzi byose. Ishengero n'ijyabo urihagarara imbere n'umuntu ugiriwe kuko iki cyari igikorwa cyawe Yesu, ariko ko washimye ko bimera uku gira ubuntu bwo guhagarara imbere y'imbere. Amen. None rero Yesu ndaciye bugufi aba ari wewe wikorera nanjye bo ubwato uhagarare ikigomba kubikora. Icyo duhagaritse twasi ni imigabo y'umwana kandi kwishengero bikoranye nabo barakorana, ariko dusavye umuriro uvuye mu ijuru utongora bitari byawe byose, kandi ijambo ryawe riri ububasha n'ubushobozi umutima wawe wese wagira ubuntu bw'ijambo ry'ishengero. Turazizeye ku izina rya Yesu. Amen. Naya majambo y'Imana tumaze gusoma muri ubutumwa bwiza bwa Yohana. Iki kiganiro kiva kure uhereye kuri 4 urabona ingene abafarisayo n'abasadukayo bagize ishari yuko Yesu ariko abatiriza ngo abantu benshi, kandi no kubatiriza si ariko abatiriza Yohana. Ariko Yesu ko ari umwami w'ibyiza amaze kubyumva acavuga ati reka fata urugendo. Shishikaye gusoma urabona ngene Yesu yaciye ava ahantu afata urugendo. Amaze gufata urugendo turabona ingene yaciye ahura n'umugore w'Umusamariya kazi, nawe nyene bagiranye ikiganiro kitari gito, ariko ashitsa Yesu acavuga amajambo ntibayivugiye. Aravuga ngo kuko muri ivyo hariho ijambo rimenyekanira ko ari iry'ukuri, ngo habiba umwe hakibura bangahe? Uwundi ngo nabatumye mu bitabatabishe. Murabyumva neza? Nabatumye kuri muri bitabatabishe, abandi baratamye, namwe mwashikiye mu by'ubutame bwabo nezabijura. Ni ijambo ufise ngomba kutuvugana ko ingene Yesu yavuze ijambo ngo nabatumye mu bitagize Yesu amaze ahantu bafite ikiganiro cyari kirekire, abigishwa bagiye kurondera indamu basize nk'uko natwe bimeze, baragaruka basanga ari kumwe na wa mugore w'Umusamariyakazi. Hanyuma nawe nyene ntibyabanezereye,
baranengana. Abisirayeli bamwe abigishwa biwe babona kumenga hari n'ikosa. Iyo bagomba no kumugaburira ngo bamuhinja, Yesu arababwira ati jewe ndacyakeneye kurya indya z'uwagize wantumye. Abigishwa barabazanya mbega none ninde yamufunguriye, ninde yamuzanye ibyo kurya? Ariko Yesu yari akiri kuki yariko arakora. Nicyo cyatumye cyababwira ijambo rikomeye ngo nabatumye mu bitagize, ariko abandi baragize ni ukuvuga abitangiye imbere intumwa muri Batigene, uhereye kuri Baheriya n'abandi baratamye. Bararushe. Yesu yacababwira ati nabatumye kwimbura ibitagize, none muriko muragaza ibitagize. Yesu adutabara. Muri ino minsi tugezemo abantu benshi bariko baragaza mu bitagize, bitabatamiye. Urahiriwe wowe uratama, urahiriwe wowe urushe. Yesu muri Mariko avuga ngo mwebwe kuyabagize abanushe. Yesu adutabara. Abona hari ibibazo nuko tugomba kugira itagize. Yesu adutabara. Nicyo gituma nakunda kubivuga muri ino minsi twese turagomba kuba abakozi, kuko bigize hagize kwiyumva bireze. Tugomba kugira ibitagize bitadutabije, ariko nagomba bw'ishengero ry'Imana mutana mwemere kubyara. Mwami ahabwe icyubahiro. Usome hariya Matayo igice cya 25. Hariyo abantu benshi batagomba kuruha, bagomba kurya busa, ariko batagize. Nicyo gituma mubona hari ibibazo byinshi. Umuntu yashyitse mu bintu atagomba kugara, mugabwana byagize. Hariho abantu, hariho abakozi batamye barushe, hariho abakonate barushe batashikiye mu byeri. Niba bari kuraririmba korale yuzuye, harabaye itango ya rumwe, akaririmba rike, akavuga ingoma wenyine, amatwi yose akaririmba. Ariko uno munsi uri muri benshi uragaragara, ariko Yesu aduhemba abata. Yesu adutabara. Wifuze gutana, wifuze kuruha. Mukozi wanjye uri mukozi ntabwo wifuze kugihana, ntiwifuze kujya mu bintu itagize. Niba wajya mu gikungu ishengero ryuzuye, hari wayitanguriye hasi hararushe, yarapfukama agasenga Imana kugira ngo ishengero ryuzuye. Nawe niba ryuzuye niba batari ko bari muri byo batagize. Yesu adutabara. Yesu atugirira imbabazi. Matayo 25.
igihe kigeze ngo mwibike. Yesu azomwereka iki? Yesu azomwereka iki? Ibintu uzomwereka ibyaha. Niba yamuhaye ingabire yo kuvugisha, azokubaza icyo ingabire yagize. Niba yamuhaye ingabire yo gusuhuza, azokubaza icyo ingabire yagize. Niba yamuhaye ingabire y'urukundo, azokubaza icyo ingabire yagize. Niba yamuhaye ingabire yo gusenga, azokubaza bose. Yesu atataka abantu nuzovuga guhengiye bihe byawe. Yesu abwira abigishwa biwe ngo nabatumye mu bitagize none muriko muragaragara. Nimuzi ko ba Yesaya bahuye n'ibibazo. Shengero ry'uno munsi, abakozi turiho uyu munsi, ibituma barabigisha biriko biragorana. Turiko turagendagenda mu bitagize bitandukanye. Yesu adutabare. Yesu adutabare. Kuko Yesu araza barata. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nimba yaduhaye ingabire z'icuruza, urabe kwikurunguka. Nimba wagira ubuntu bwo kumenya Yesu, dawe ingene wamumenya n'icyo uri kurakora, n'icyo Yesu azokubaza nawe n'icyo utomenya. Kuko Yesu yagusize mu ndimiyo mugihe gukore kandi wabiki imbuto zawe nizigende nizihunguruke. Ega benshi bari mw'ishengero kandi abakozi, abandi n'abaririmbyi, abandi barihanye, imbuto zaragize zarahurukijwe n'ibyo basaba. Yesu adutabare. Yesu atugirire imbabazi. Amen. Ivyo kenshi kiriko kirabituma abantu benshi no munsi bariko baratinya no guhura n'iki n'ibibazo. Brand neza batinya no guhura n'ibibazo. Ariko dusomye ari muri Petero wa mbere kare ku murongo wa 12 havuga mu muriro uri hagati yanyu nimubone hamwe n'akatagize katabonetse. Ariko abantu benshi umunsi bariko baratinya guhagarara kubera umuriro uri hehe hagati muri twebwe. Ndabibuze umenya ni mu ntaho, ariko umuriro uri hagati muri bande, muri twebwe. Umuriro uraha, umuriro uraha, kuko harabaye ikivangi cyabinjiyemo mu bikorwa batagize batatamiye. Nicyo gituma mubona hari ibibazo, ibintu byinshi biriko birakoreka. Benshi binjiye mu gikorwa cy'Imana batagize batatamiye. Ariko twari tukwiye kwemera guca muri uyu muriro tukawinjiramo, kuko Yesu yavuze ngo inzira yaca mu muriro mwemere wicemo. Ariko abakozi bose umuriro uje acyasimbira bakwese iki uri mu bitandukanye ntacyo uri kurakora ntacyo uri kuragirana. Niba uri kurakora injira mu muriro, kuko Yesu yavuze ngo imbeya zizotwara. Ariko tugomba kwemera. Muri korali habaye ikibazo, uyu mukonakita ndege ndabize naheze none kuheze wabo bitata Jambo l'Imana twose muga gusoma ndesho Yohana ngo Yesu azohanagura bose yabarize nazohanagura umuntu atarize n'ibishoboka kuko Yesu yababaye azokwambika
tureke kubiganira ibitagize ibitadutamishe, kuko ntitwanigana ibitadutamije bizotugora. Dusome icyese cya Abikorino ba kabiri, Abikorino ba kabiri 10. Ngoga dusome mirongo 16. Baza kumahabonye amajana 8. Tuvuge ubutumwa bwiza mu bihugu biri kugira ngo twoye kwirata ibyo tugize biteguye ahagerewe iki ariko wirata yirata iki ariko mudasubira gusubira ariko basomera kugira ngo byumvikane neza. Tuvuge ubutumwa bwiza mu bihugu biri hirya yanyu kugira ngo nitwirate ibyo dusanze biteguye ahagerewe ubundi. Yesu akomeza kugeraho iyo jambo Pasiteri mugenzanje uje mu gihugu sivyo ntabwo masura isomera dusome mu izina rya Yesu. Tuvuge ubutumwa bwiza mu bihugu biri hirya yayo kugira ngo twoye kwirata ibyo dusanze biteguye ahagerewe ubundi. Yesu agirene aje mu gikungu hari ibintu byagizeni ibyo ntavyirata ngoba kubatwezi oyi ibyo ntagirene tukazateguye abandi kandi abandi baramaze kubihemba byanditswe ko abandi babitambuye nawe nahaguruke aje mu bihugu byo hirya arega inyambuye aja ahandi avuga ubutumwa kuko ibindi hari abamaze kubyandikiwe hari ababyandikiwe nawe nahaguruke aje hirya abari hanze aje hirya natwe tuje hirya hari ibihugu bikeneye ubutumwa hari ababaye bakeneye ubutumwa ariko ibyabaye aha ibyo basanze aha Yesu yabuze kubyandikira abantu. Bireke kunezererwa kugaragara mutoza bato ariko twibuke tuje hirya hari ibihugu biri hirya hari ingorane ziri hirya hari ibibazo hirya hari ibibazo igikungu nagaruke agenda hirya aguha ubutumwa kuko ibindi abantu babwiye. Yesu adutabare Yesu adutabare Yesu adutabare ishengero ryiwe n'abakozi be bamupasira mu igoma hari ibindi ukwiye gukora ibyo wakoze naraheze ariko aha naho uri jamke mu bihugu hirya werekana agakiza mwabari n'ibindi uko ibindi bandi barahera byatambuye abandi benevyo bavyanditse byatambuye abandi mukozi w'Imana ivyamaze gukora havyanditswe kuri yode vyawe nawe yode vyawe ureke kugayagaya witandukanye. Yesu adutabare. Nani bana wakoze sisi watangiye hamwe sisi watangiye ibyo bahasanze nabyo banditse kandi kugira ngo ugire urabwira Abakorinto ababwira amagambo akomeye batureke hariya 16
ku murongo wa 16 arababwira ngo tuvuge ubutumwa bwiza mu bihugu biri hehe hirya yanyu kugira ngo tuboye kwirata ibyo dusanzwe. Yesu rero abwira abigishwa biwe ko muri iki gihe hari havutse ibibazo. Abasadukayo muri icyo gihe hari ibintu bikomeye. Abasadukayo n'abafarisayo bari abantu bakomeye muri icyo gihe. Hanyuma rero babaswe n'ibyo Yohana ariko arakora, kandi byose arabitakurinde kuri Yesu. Yesu abyumvise ati murakoze, reka menye njya hirya, fata ubwenge ngende hirya. Amaze gushika hirya hari urukuta nano rwarwebere rwaruza kw'abagani bahuza. Hari urukuta ku Bayuda, hari urukuta ku Bisirayeli, ku Bisirayeli. Yesu yarakeye kubirana, yarakeye kubirana kuruzitura. Hari inkuta kw'ishengero rya Pentekoste, akeneye abantu bahaguruka bakazizitura mw'izina rya Yesu. Yesu adutabara, Yesu atugirire imbabazi. Aho rero acarababwira ngo ntitujye mu by'abandi bakoze, ariko tujabuke mu bindi bihugu, tugende mu bindi. Mbega bagiye kugora kujya mu bindi bihugu, ariko hejuru murasaba abantu mwabaririmbyi mwashiziki abana n'ibihugu byo hirya bivugira ubutumwa. Murasaba abana mwagize sawa, murasaba abagore bamutatita ntabwo bamutatira Yesu barabizi. Arazi ko wuzuye mu bantu, arazi n'umutuzo, sibyo? Babwira ubutumwa bwiza, siko twumvise? Babwira ubutumwa nutawirate naende imbere, sibyo? Pasiteri asanze kuvuga ko yagashima ibyo mwakoze hehe, nawe ntacyo yungura hirya kuko hacyariho niyo muntu namwe mubyeyi mwunguruzi. Hariho abarinzi bahetawe bwa mbere aha, ibyo nibo babyanditseko. Niba wasanga imikrofone ndikora mubwira turiho tuga gusa ugende. Niba uri muvuga butumwa wasanga urusengero rumeze uku, yaba nawe icyo ukora ureke kugaragara mu itandukanije, kuko nta ntego zoroha. Abitanu zitanu bahabwa zingahe? Zitanu bazigira ahabwa zingahe? Uwimwe nawe wehe ecyaha. Yesu ashimwe ngo janda mu by'abana bakugaburira urye, ariko nutaca bugufi imbere y'Imana mushegeshegero ry'abandi. Niba uri mukontakite mufata umwanya wo kwisonzesha usengera abarinzi Imana yaguhaye. Niba urinde mufata umwanya wo gusenga. Niba uri umukozi w'Imana mufata umwanya wo gusenga, usengeshegero yaguhaye, ariko unezerwe no kuza kuwa kane gusa. Yesu azokubaza kuko abo basanze si wowe, kandi n'abandi babanditse. Yesu adutabara, aduhe gutaha muri icyo, aduhe kumenya icyo. Someza muri 126. kazanye inama z'ikindi. Usome umurongo wa 5. Bibaza ko mwahabonye amajana 23. Avuga ngo ababarira bazokwimura bagizeye banezerewe. Naho umuntu agenda arira ashoye imbuto azogarukana akanyamuneza azanye imbuto
benshi abantu benshi muri ino minsi kandi tubibona amacamba ari menshi bigiye muri tarizene hari abaciye mu madirisha bashika n'aho baba bakomeye mu ishengero ariko Yesu atabaza bariko baragenda muri tarizene kuko ntibigeze barira uko biba ariko ijambo ry'Imana reko rambwira ngo ababiba barira bazokwimura abavyeyi banezerewe n'abavyeyi ababiba barira n'abarira sabambara abakozi twambaye n'abafite umwanya wo kurira yema abakozi bafite umwanya wo kurira bafite umwanya wo kurira n'Imana abo babiba bariko baragirana ni ukuvuga abo ntibari kugenda mu bitabatamike niba ari umunyagica yihanye baravuga nakwiye kumva labda limao yagoreye mutabuka ariko kuri icumu tukikoko lyadoshi ariko kuri wewe yababaza ingoma tubivuge kuko abantu bariko baragaza muri tagize bitabuka kubera ivyo nico gituma intama zigizanye isanza zakomeretse hari intama muri iyo myinshi zakomeretse nyinshi hari intama nyinshi zakomeretse hari intama nyinshi kubw'amacamba menshi zakomeretse none dukora iki turiwe turira kaza umutobe ikaza umutobe turiwe turiyane kuko hari intama zagize zakomeretse dukwiye kugaruka mu ishuri Yesu adutabara ijambo ry'Imana riratubwira ngo ababi barira bazokwimura banezerewe naho umuntu agenda arira ashoye imbuto azogarukana iki akanyamuneza bene data abakozi b'Imana nkaje nimuze twemere tugende turira tubabaye Yesu arabe ukubabara kwawe arabe uruhe barayubiza umwana ku musozi aca kongera n'ubundi ntugarukire inyama yose aca kongera n'iki n'ubundi umusozi adubuke amanuke ahabyara ari umushatsi w'abanyana Yesu tureke kunezerwa n'ibyo dusanze wari kubaza abakozi ba kera uno munsi akaza akabaza abakozi ba kera yabogarutse akababaza ati mbega mwebwe byagenda gute akaraba n'ibihe tumeze mwene turiko turamenya yoca afata ikiboko ndababwiza ukuri n'abakozi Yesu adutabara wogarukana mu kariza yofata umuntu agasohora ukora abantu bariko baragaza byose kandi bateye amanyama yo gusohora intama ariko Yesu ariyasubiza Yesu adutabara weza kumugara azabona ubatroma yarashitse cyangwa mageza yarashitse yo kwakira cyukuri yo kwakira kiwepo agakubita abantu mukayikana tugatashobana nta muzasaza zikomeye ariko bari kandi aribo bari kuziboneka mucana cy'ubwatsi z'ubahari ariko uno munsi ntaba ziba zirasaza Yesu adutabara kubera iki twicaye imbere tutari ubwo twaraye
Yesu atabara. Yesu atugirira. Amen. Reka dutere tugende dukomeze turanga. Hosea. Sana madengo niyo kuma. Demi byango bizovamo. Oyaziko bizohora. Abahindi bamba bivuga baretse gukora. Nawe te.
arabishimye sa ariko umunyakiri akigeri leza dutabara muntu bishengeri wacu sigaye tugora n'ibintu byagiye bigorana siko none usanga tusigaye tumenya nako kumagarara naye ndio tumenya nako nabeshika makuru sa ana uno kama watabicha hata kama magara
Ngoma mwenye ndani. Bero kuri na gatatu tusoma ku gake. Nuko umwami aravuga ati mbega ko mwavuga mwabona avuga ngo nkomeye ngukomeye niwe wanje ngo nawe wakuye niwe wiwe. Ubundi akavuga ati namba wakuye niwe wiwe, ugikomeye niwe wiwanje. Umwami arongera avuga ati munzanire inkota, bayizana imbere y'umwami. Maze umwami aravuga ati uwo mwana akomeye ni mu kigo kangahe? Igihimba kimwe mu gihumwe, ikindi mu gihugu izere. uwundi Nuko wa mugore nyina wa mwana Mulungu watanu. Nuko wa mugore nyina wa mwana akomeye, uko umutima wiwe yarafiziki ikibabakwe ariko arabiba arira. Nuko wa mugore nyina wa mwana akomeye, uko umutima wiwe yarafiziki ikibabakwe cy'umwana wiwe. Abari umwami atewe mugenzi, uyo mwana akomeye kumumuha n'umwice na gatoya. Ariko wa wundi atatamye ati nimuce mo kubiri tumubure turizeni. twemi Aha niyo tubonera akamaro ko gutama no kutagirana no kudatama, kandi biriko birakwereka mu ishengero ry'uno munsi niko bimeze. Turabona iki gihe byari bikeneye umuntu ari mu bwenge bw'iki imana bw'Imana. Turabona abagore babiri bari bateraniye hamwe bafise abana bangana. Hanyuma umwe byagenze gute? Ajyama ku mwana wiwe arajyana arapfa. Amaze gupfa cyakira ikiziga agishyira impande y'ufise umwana yagize akomeye ukomeye aramutwara. Bukeye havyuka iki? Ibibazo. Uko yari akeneye kumenyekana, uri mu byo atagize atatamiye. Byari ngombwa ngo amenyekane, nk'uko bigiye kumenyekana no mu ishengero ryacu rya Pentekoste. Biragiye kumenyekana, biragiye kumenyekana vuba. Abatamye bamenyekana, abakoze mu kuri bagenda, abatishimira ku marezo sosiyete bagenda bapfukamye bose. Hanyuma rero inkuru irashikira umwami. Umwami ace umwami akavuga ati uri rwanje, undi yakira ikiziga, uwundi ati ni rwanje, undi yakira ikiziga. Ariya kiri ubwenge bwahere ku Mana. Muri ano mwese bakoze mu ishengero ry'Imana barakeneye ubwenge bwa buri muntu. Izo nshimanzi zo tubona bakozi b'Imana, izo nshimanzi ko tuzibona cyangwa tuzumva, ariko tubanza tubwire tuje imbere y'Imana. Umuntu aca urubanza yafukana afise ijwi rya mpemu yera, kuko mpemu yera yamubariye aba ariko avuga, ariko ntavuge ibivuga abantu, kuko ibivuga abantu bigira bipfe, bigira bikurikisha bimara. Harakeneye abantu buzuye mpemu w'Imana baca imanza muri abo toboto. Atari abariko barakora baca imanza uko bazumvise. Harakeneye abantu bavukanye batamye batare mu vyabatamiki,
kubera habuze ubwenge umuryango w'Abisirayeli baraho, ariko Salomo akoresha ubwenge bw'Imana. Zana inkota mugafashahimba, zana inkota tumuhimwe kangahe umwatwaye bw'undi bwiwe. Aho rero hari akene usize bwari buke uwatamye muri korali bagirende amenyekane, uwatamye wishene bagirende, uwatamye mu bakaza girende. Yesu ashimwe. Yena umwana aravuga ngo tume mumureka mumuhe ndomubona akomeye, ahubwo ndamubona ari hirya ubundi nawe ugucamuka. Salomo ati ndamenye nyene umwana mububone icyo kimara barekeye kuko cyari bivuze itaze kisha umwana kigomba gutwara umwana itaze